yathi umbono wengoma mawufika kumina ngikhuluma noKhuzani sawukhuluma singavumelani wathi uKhuzani no ufune kumavava la futhi waqhamuka eseqhamuka naye umavava hayi ukuthi wacela kumina ukuthi ngicela ngisafuna ukukhuluma nomavava nabo base bekhuluma i-hour base befaka mina sakhuluma sahamba sohlala kunendawo ingoje yakhe umavava ethi sahamba sahlala 2 hours uphekwa ngoba kwakufanele ukuthi ithi lento mayisivele sizweni kube yinto ezosakha isizwe kube yinto ezokwazi ukubajabulisa abantu ngaphekwa yonke into kodwa into esasiyikhuluma noKhuzani nenkosi yamamboma sasikhuluma ukuthi kuzokwenzeka kanjani lento kube yinto ezosikhanda isizwe siye phambili sakwazi ukuthi sibonisane kunezinto nami engangiqinile kuzona engangingaboni njengabo engangibona ngendlela ethize kodwa kuthe sekuhleli phansi kukhulunywa kwase kuphuma ke into no isi right mayisikanjani kwase kuba khona ke i-committee i-steering committee sesiyahamba nje sihlanganisa i-steering committee ngizoyithula sekuyinto esingadleka ingakho ngithi ubalekile umuntu okwazi ukulalela abantu